Tau mai ana ngā pipi pāupau ki tēnei papa takaporepore. Anei te one, kia ora kahu Māori e. Koe nei tātou katoa, ke konei aiu, I ki te iae. Me te aha, rūmaki nā e nei puanani ki tō rātou reo motuhake. Rawerawa atu ki ahau, ka tau te watu tēnei āheinga ki ngā tamariki o tēnei rohe. Rawe ngā tamariki, ai tino pai ki ahau te whakakoe te reo Māori, te hirahira hoki o tō rātou harikoa ki te taimai ki tēnei akomanga. Kua i wā taua ki tahi e whakangungu ana I roto I te āhuru o tēnei hā kinakina. Heoi, ko tētehi o ngā tau nāhua I rāngona e ia, ko te korenga o tōna reo Māori. I ngā wā I mahi ahau I tēnei, I roto ahau I tēnei kaupapa, he tamariki kura kaupapa me ako I te reo Pākehā, kia mahi enei momo mahi, e hara I te mea, I ua māku I te mea, e hara I te mea ko te reo Pākehā toku reo tuatahi. Ko tā te kai whakahaere Tālana McLeod, I kite te whare kori nei I te tāmōtanga o tētahi kaupapa pēnei rawa te motuhake ki ngā hākinakina o te hapori. We noticed that there wasn't really that many options for students who speak tāea, so it was really important for us to try and open up something they could come and attend. Nana, ai, nana no, rite, kaua ki runga, piko, 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 ara, pana ki runga, ka pai! Hai pa! Ko te piritanga, te mārenatanga te reo Māori me te reo Pākehā ki nei hakinekina. Ka tautoko e ngā tamariki, kaore anō ko ako I te reo Pākehā. Kia whai era momo mahi. Kia nei koe tau ngā pukenga, ko te whakakahi e tai maihara kaore whakakahi ngā hakinekina ki. A tōna wā pēr hura ai te reo Māori ki ngā whakataetai takaporepore, āu. Ko tērā te whainga nui rawa atu. Kia nui ake ngā kaiako pēnei au hoki, nā te mea, e hare te mea koe ana ki te mea tai ana te pēnei. I think Kitahi should be holding lessons for all of us. Ko te whai a te wharekori nei, kia Māori noa te tuku o e nei akoranga. A haere ake nei. Regan Paranihi, Taiuru News.